पाउसेदेम फुक उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मिदै मयक पिकना थावा यंगसेलगने मिदै इरोल इयक लोइना सिलोल अपुनबा लोब मिलाल कांगलैफाकना हौखिबा तांग तरुकदा लुबसिगी माइ लोइसंगदा एग्जीक्यूटिव ओइबा मिफम मफमदुना साइनबोर्ड अमदे बैनर नसिंगबसिंगदा मिदै मयक थाबगे मदांगदा खनखरे अन मिलालगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी सोइबम अरुण मिदैना थादोरपा चेरोल अमदा फोंदोरगले वरेबसिंग अदुगी मनुंगदा ममांगदगी चंगसिनदुना लाखिबा लमदमस्ता इबा बैनर होर्डिंग एडवर्टाइज साइनबोर्ड सिंगी मथकता मिदै मेकना चाउना थागदबनी हाबगे खोंजंग अदु हेंदा कांसिनबगा लोइनना लाखलिबा फेब्रुवारी तांग 10 फावदा हारिबसिंग असिगी मकोकता चाउना थागदबनी आना चेरोल असिनदा थादोरगले करिगुम्बा थारमदबसिंग अदुगी मथकता लाखलिबा फेब्रुवारी 10 की मतुंगदगी मिलालगी थौमिसिंगदा कोइना चतुना यंगसिनबा हौबगा लोइनना मयक चाउना थारमदबसिंगी मथकता मियंग चंगबा हौरगनी मियामनसु मिदै मेक असिबो साउखथनबदा अमदि अवांगबा थागदा थमननबा संगसिलगलिबा मिलानगे खोंजंग असिबो मियामनसु साउगतपियु अमदि मतेंग पांगबियु हानसु पानखे नुपीगी पटफम मरगदा नुपा फंबा यारोय लोब यारिपो कैथेलगी पफम फंबी मरगदा नुपा ओइबसिन पफम फमदुना पोचै योलिबसिंग असे मरि लेनबसिन खुदक्तगी लौथोकपियु हान येलौमी कनबा अपुनबा लोब याकलना फंगदोरगले लुबसगी प्रेसिडेंट लांगम अंगोमना थादोरपा चेरोन हाई निंगसिंग बथोकत्रबा मतमदगी मिदै निंगथौ माइदिंगु नाउजिंगलेन नोंग्रेन खोमवा सना हकदक्ता मसामना कैथेल असि होंखिबने कुमजा लिसिंग अमग सट्रेट मरफुगा मथोय थेगु जाम्बा सग्राफानीगी कुनगमा मंगानी पानबा फारेन युम चखसन मित्ता यारपो कैथेल होंगे हाना चाइथारोल कुंबाबदा मयक सेंगना इरे कैथेल असि पुवारीगा सागु नरकलबा कैथेल अमनि असिदगी सही उम्बुरा रोमदगी नपी गाक्तना फमलगी ngasisu adumuk नपी गाक्तगी कैथेल ओइदुना लागले कैथेल असिदा नपी मरकता फौमान यानबदौना नुफा खरा इमा इवेंटसिंग मरकता फंबा उरे मसिना मरम ओरगा कैथेलगी मसक थियल्ले जरिबो कैथेलगी मरि लेनबा असिन अरंग तौरिबसिंगा अथौबदा नुफा गाक्ता फंबा याबा कैथेल संग अमा साबिदुना कैथेल असिगी असेंग बसक्तम यामदा वनबियु तंफा कैथेल हैना करमलिबा कैथेल असिगी वनथोक लेहनसी करिगुम्बा परफॉर्म फमलिबि इमा इवेंटसिंग मरकता नुफासिंगा यहलिबसि था अमा फावबगी मनुंगता मसा मसाना खंगना थादोक्त्रबदि मदुदा थोलकपा टेक्साक मसा मसाना पूजगदबने लोइनना कैथेल असिगी ऑथोरिटीसिंगना परफॉर्म फमलिबा नुफासिंगदा पौताक पिदुना परफॉर्म फमंदरब सिनबियो करिगुम्बा नुपा परफॉर्म फमदबा यादे हाइबा लेरगदि नुपासिंगना फमबा याबा मफम अमा अथोबदा सिनबियो मखतरकवा अतोपा सनालाइबकी मपाउदा अनौबा सही सावा थाकलगा फिमुनबगी थौंगदी तहानगुमसी नेफ्रम कृष्ण मोहन फै हाइनबसु यावी कया फांगदे फते हाइनबसु यावी अफफत यानबा हाइदु तारे कुमजा लिसिंग अनि कुनगनिथोय हराउते यामना बंबुलाना चिंगबा थादुना चानिंगबा चादुना थंगनिंगबा थगदुना लोइसिनग्रे इरोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनगहुमदोय नुंगाय याइफाबा चाहु ngaहोंगबा सेंगत सागत नबगिदमक थबक हेन हेन खुमांग चाउसिनबा ओइरासुनु हाइना याइफा पौजेल कया पिनदुना हौग्रे इवेंटदौ इमोइनु इरा थौनी थौरमामति कावी फुरुपकी सहीगी ख्वाइदगी चाउबा लाइथिंग लाइसोनगा मरि लैनबा गानगाइसु लोइसिनख्रे ख्वाइदगी मपुंग ओइबदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लाक्तुना लुपा करोड़ लिसिंग अमगा चहुम तरागा मथोइगी तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट तरागा निथोइ संगारंबा अदुगा प्रोजेक्ट मपन्ना उरेप तमलंबा असिनी हाइन लौनरे अनोबा सही लिसिंग अनि कुलुमदोइगी हानबो इन यूनियन होम मिनिस्टर लाक्लमतन लुपा करोड़ कयागी प्रोजेक्ट संगारंबा अमदी उरेप तंबिरंबा असे मथंग सही हाइबदी लिसिंग अनि कुनगमरिगी एप्रिल था फावगी ममांगददे तरागनि फनसुबा लोकसभा इलेक्शन पांगथोकदौरिबनिना यामना मरु ओइरे लिसिंग अनि कुनगमरिगी मनुंगदा लोइसनगनि हाना पांतम थमगिबा प्रोजेक्ट क्यासु लैरि पनमगसी खंमिनतुना नुगाय याइफाबा हिंगतप्पा चाहु ngaहोंगबा स्टेट अमा ओहेलासे तौगी मसुंग चाबा थाकलगा फिमुनबगी थौदौ थौंगदी तहानगुमसिको हाबसे मियामगे पाउजेलनि हाइबताय तौबगी बुद्धि ममांग चई आबदी कायना खरबा लिसिंग अनि कुनगी निथोइगी अरोइबा थागी कुनगा मरीदा यूनियन कैबिनेट चलिबा जनवरी था असदगी डिसेंबर फावबा सही अमसुमना लेबाक असिगे नवसा बेनिफिशियरी क्रो 81.35 ता सेंगलेमना पीरगनी हाइना वरेम नखरे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयलना ओफमसी न्यू दिल्ली दा लाउथोकी बगलोइना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नवसा की मखादा फूड सब्सिडी अमसुंग अतै वेलफेयर स्कीम क्या सही असिगे मनुंगदा पाइखननबा होनबदा लुपा करोड़ लाख अनि रोम सटिंग तौगनी हाइकी असिदा नते प्रायोरिटी हाउस होल्ड PIS बेनिफिशियरी अमदा सेंग केजी मंगा AAOY की बेनिफिशियरी जुम नत्रगन इमुंग अमतन केजी कुंठा मंगा था खुदिंगी लेमना पीगदौरिबने यूनियन कैबिनेट लौकिबा वरिबसी लिसिंग अनि कुनगमरी लोकसभा
इलेक्शन की हेंग लेंगा की सेंगाव की लुपा क्रो लागनी रोम सटिंग तौथोक्तुना पियामदा खुदोंचाबा पीबगा लोइनना असौबा चांगिंग अमदि सोइदन ओइबसु याय अदुननी साबा धाकलगा फी मुनबगी थौदौ थौंगदी तहानकुमसिको आइरगलिबसे ममंग सही लिसिंगनी कुनगनी थोइसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना टेलबसु तेन पुंग अनि के खोंसत इम्फाल लाकलगा लुपा क्रो लिसिंग अमगा सानिपा यांखै की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तरागहमदोय संगारंबगा लोइनना लुपा क्रो लिसिंग अनि साप यांखै की तोंगान तोंगान बो प्रोजेक्ट मापन की ओरेप तमलम की बने ब्लॉकेड स्टेट ओरंबद की मलेम की ट्रेड सेंटर की लंबी याले बीजेपी की डबल इंजिन लेंगा खतना मणिपुर अनोवा थागमत पुरक्पा ngमगनी सु हाइगे प्राइम मिनिस्टर की वही अस्ति औजिकसु अदुम हाइबतारी होम मिनिस्टर सु अंधक लागलंबा मोइरांग द पांगथोके मियाम की मिफम दसु अदुमक हाइबा तागे सिनपा पुबदौना खन्नरेदा मियाम नदी थोइना खोइजंग मानदे ममांग सही लिसिंग अनि कुनगा मथोइदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा जोको तंपाक मई चाकपा कन्ननबा मुथाननबा होनबना हौखिबने असिदसुनते थवान डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सलुंगफम एरिया द अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरकपा थेंगनकी ओक्सा योनबा थेंगी अदुबाई कोई के चीफ मिनिस्टर नदी लॉ एंड ऑर्डर फागलबनिना इमा इबेल सिंह मरा पाइब तोपीरो सेल तान बरोमदा माइ ओनसिलासी इसा इसु सिंह अफबा चिंजाक पिजनबा माहुरोइब सिंह वसा मु फनल हेनर बहोनमिनासी हन पाउजल पिगे मफम तरा दुलुपा क्रो हुमफु चंग इमा कैथेल सारगनी हाइखी मोहरांग बिष्णुपुर नंबोलदा इमा कैथेल अमम साननबा अदुगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोइजुमादा लुपा क्रो हुम संगना कोल्ड स्टोरेज यूनिट अमा साननबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह ना उरेप तमकी थादरु की मनुंग द साबा लोइसिनगनी सु हाइखेबनिना सोइदना साबा लोइरमलगनी सही अनिदि हौख्रेदना चलिबा सही एसयू यूनिट ऑफ मिनिस्टर अमित शाह लुपा क्रो सहुमरोम की प्रोजेक्ट तरागनी थोइ संगादुना हौखी हाइबदाय मधुदा ममांग सही लिसिंग अनि कुनगनी थोइदगी सेशन हौख्रबा सुचानपुर मेडिकल कॉलेज सीएमसी संघाई थेंड मणिपुर ओलंपियन पार्क कांगला इम्फाल की नौफोक थंग बसरुकदा नौपक थोंग की थोंग डीएम यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एलएम ब्लॉक उखरुल की मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा हाइंगांग द मार्चिंग स्टेचू कॉम्प्लेक्स नीलकुठी द फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री यावरे ओरेप तमलंबा सिंह की मनुंग द जीरी टिपाई मुक लंबी सेंबा सेरहु लंफाइदगी सालुंगबा विलेज फावरगा जाकपी गरोंग ताबा लंबी पाकथोगनबा पुलिस आउटपोस्ट निफु सापा मणिपुर एग्जीबिशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट मंगा द डिस्ट्रिक्ट यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर साबा यावरे पुनमगसी मथंग सही लिसिंग अनि कुनगा मरीगी मार्च फावगी मनुंगददी उगदबा माले अखोइगी तोंगान तोंगान बा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग पुरबसु लुपा क्रोर के संग बाइकलिबा असिगी खोंजेन जांगचिन हना बहोनबदा तरागनिफान सुबा लोकसभा इलेक्शन लिसिंग अनि कुनगा मरीना सोइदना मतेंग पांगबो ओइरगनी निंगे ओइसु ओहेनिंगली डबल इंजिन लेगा की अनोवा हाइदु हेना मयक सेंगनिंगे अदबा अवाबदी हौजिक थकना चानदबा अफबा इसिंग मियामना फंगबा ngamdriba asisu kumja lising ani kunmari fawbada dingai ke batari kumja lising ani kungi July kunga humdoida Prime Minister Narendra Modi na video conference ki khutang de lupa ko lising hum subna yangai ga mari lag yangai ka nipan sang kadapa Manipur water supply project sing sem chabal warbasu dagar oiba miyam da pangan kadaba ising phangphang ngamgadra ngamloidra haibadudi haujak su wahang oire sing du u haudre maru kokle kadai dagi ising phangani ana se minister en biren sing na haibadu ning sing lagi tawbagi budi nongi sing yoktuna thamna balabukta guha sahumgi madakta tawraga thamle Prime Minister Amrit Sower ki makada fukri lising amaga sa pantaw kadori haina ti mamang sai ki July kun kadarukta si minister na phongdo kiba leikhi adabo guha sing adu handaki ising gi awabu mayuk nariba asidadi kanaba phangki dramale phang drimale fukri lising amaga sa pan rom tawgani aidon tawkhra bachala nadragana nongi ising jok na banina pukri sing adu tawdi tawraga nong tadabana ising joksan ningai leitri haidori jatla Prime Minister Narendra Modi na su mamang sahida laibakasigi Assembly Constituency khudimagta nongi ising yoktuna thamnanaba pukri tawragani ana lauthoki basuta ki khangthida matamatami haidu taredana kumja lising ani taraga taretagi lising ani kungani thoi fawada kalam asimakta da sana laibaki mapau sani kunthra ga homdoi chenkhre kumja lising ani taraga tareta mapau kunthra gani thoi kumja lising ani taraga ni panda mapau kunthra kumja lising ani taraga mapanda kunthra ga taru kumja lising ani kunda yankhai kumja lising ani kunga mathoida nifuga mathoi amasong mamang sahi lising ani kunga ni thoida mapau nifuga mari chenkhe saliba sahi lising ani kulumdoi gi ding asigi asin ahanba mapau ni development amadi political issue kya gi iroina na miyam gi aningba apampam da hainingba kya phongdo na bakitancha amadi kalam asina phangge apen penda kya su phongdok na rakhi ga dabadi natte
पुनमगदु काउदना बनिंग बनी थबक तो ओंथोकना मतेंग पांगसिन बनी वागांग बदा सिनपा लांथोक्तुंगिदा अफफता खंथनब होनबगी तगाइफदबदु खांगिनबनी लाउथोलबदि मदु थबकदा चपचाना उतनब होनब ताबनी खांगनब ताबनी सिदबु करी साउनिंगाइ लैबगेने सेंटर की नरेंद्र मोदी ने लुसिंग बीजेपी की सुंगसिन बलेंगाक सही मपन फरकले स्टेट की एनबिरेंस सिंगना लुसिंग बलेंगाक असिसु सही तरुक मफुंग फरकदौरे डबल इंजिन लेंगाक असिना स्टेट असिखक्ता नतना अवांग नोंफोक लमदम असि साउखननब होनदुना लागले ममांग लेरंबा लेंगाकसिना लमदम असिगिदमक करिसु तौबिरमदे मणिपुर गिसु मरैबाक मरमदम नुंसीबा पुक्सेन सेंगबा पॉलिटिशियन लेरमदबन ngasi मिमानबक ngamdribani कायदना हाइना सुताई अदुना लमदम असि किसेमका जगतपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हकथेनन मियंग चंगली मान प्राइम मिनिस्टर ओरकपदगी लमदम असिदा यांखैरक हेना लाखरे हाइरे मणिपुर दि क्याम सोरमगदगी खंगदे होनरिबा असिदि चुम्मी होनदबदि नते तौगमसो हानागी थबकता मखा सथरकफ्रा नत्रगना पुमदोंग औफ्रा हाइबस्ति अखंग आइसिंग हेना खंगलमगनी मणिपुर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट आक्तनी पूरगा थादरिबा सेनफम असिजु पूरगा थादरिबा सेनफम असिजु क्रोना खुजिंग ओइबा ngaktani मणिपुर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट आक्तनी पूरगा थादरिबा सेनफम असिजु क्रोना खुजिंग ओइबा ngaktani कया अमदि संगाखरे उरेप थंबसु लेप्ट्री मसकसु उदबसु यावरे नेशनल प्रोजेक्ट ओरिबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी NSU मसक थोनो उबा ngamdri सही अनि की मनुदा लोइसलगनी हाइकिबने मसिजु लिसिंग उन अरि कुनगमरी लोकसभा इलेक्शन की ममांगदनी कलम मसिदा सनालेबकी मपाउदा मियामगी वखलोन क्यासु फोंदोकनखरे मखादानसु फोंदोकनरखिगने ममांगी कोरोना लंजंग मनुदा सही अनिरो नापसागी मखादा सेंग लेमना फंगनगी मदो नरेंद्र मोदी न पीबा नते माना लुसिंगबा लेगाना पीबनी हंदकसु लिसिंग अनि कुलुमदोय सही एसदा सेंग लेमना पीगने मसिगी दमक लुपा करोड़ लाख अनि रोम सदिंग तौगनी हारी सेनफम मसिसु नरेंद्र मोदी न पुथोकदबा नते मियामदगी लौरिबा खोंगलिबा टैक्स तुंगसिनथुना थमलिबा लेंगागी सेंगाव मियामगी सेंगावदगिनी हाबसिमदि सुमलबने अदुना लेमना सेंग पीबगी थौसिलसी पॉलिटिकलाइज तौनब होनबदि चुंगदबा मानदे तौरंगनी हाइबबोदि थाजदे अदुबा तरागनि पांचुब लोकसभा इलेक्शन लिसिंग अनि कुनगमरी की ममांग ओइबनिना हाइनरकपा सिंगनरकपगी वानी अदुनानी अनौवा सही के खुदोल ओइना लुपा करोड़ लाखनि रोम सदिंग तौदुना लेमना सेंग फंगनगदोरिबा असिमंगना साबा थागलगा फी मुनबगी थौदौदी ताहन कुमसिगो हाइनरकलिबा असिमक खनथरिंगाइने मखा तारकवा अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरेट सही कानबा यावख्रबरा स्टेट लेंगाक ओरबसु यूनियन लेंगाक ओरबसु लेबाक मियाम की चौक थौरांग सिंह तौवा अमसुंग पाइकटपा हाइबसदि औनबिने स्टेट अमसुंग यूनियन लेंगाकतगी मरकता स्टेट अमसुंग यूनियन लेंगाकगी मरकता मखोय नंगमपा थबक थौरम सिंह मानदबा याय पाव अमदी फंक्शन दा खेनरम याय अदुबो अनिमकना मियाम की याय फनरबा थबक सिंह तौबा हाइबसदि मसने तौबदबु मियाम गिनी हाब थबक सिंह अदु चनरिबा रूल लो अमसुंग एक्शन की मतुंग इन तौगदबनी तौबना सुंगनी हाइबने मसिमक मणिपुर लेखिबा लेंगक सिंगनासु तौदुना लाखि यूनिट लेगाकनासु तौई मखातानासु तौखिगदौरिबने हौगिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा दरुक्ता मतमदुदा लेखिबा मणिपुर लेगाकना स्टेट असिगे हानदगी लेजरकपा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मापन की मथकता अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमदुना हापचलगा अपुनबा डिस्ट्रिक्ट तरागा तरुक सुहलख्रिब अदुसु स्टेट असिगे मियामगिदमक्तने अनोबा सेमखिबा डिस्ट्रिक्ट तरेट की मियामना हाकथिनना लेगाकी वेलफेयर प्रोग्राम अमसोंग प्रोजेक्ट की मही हकथिंगना फंगनबनी लेगाकी मैकेदना लेबाक लेगाक लोड एडमिनिस्ट्रेशन दा खोंगाई चानबने मसिगिदमक्सु अनोबा डिस्ट्रिक्ट सिंग ओरिबा कांगपोकफे टेक्नोफल कामजोंग फैरजोल नोने काक्सिंग अमसोंग जिरिबाम की मियाम हुबना डिस्ट्रिक्ट अममगिदमक अकनबा डिमांड अमसोंग फ्रेशर तौखिद्रबसु कांगपोकफे काक्सिंग अमसोंग जिरिबाम के मियामदी थौइना डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी फावबा सेमके अनोबा डिस्ट्रिक्ट सिंग पीबीनबा ओहनबिनबा मखल मखा कयागे खोंजंग सिंग संगसिनगे अफब अनौब मियामनसु पामनबा लेगाकी थबक ओइबना अनौबा डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमलकपदा खम थिंगना हराउनकी काक्सिंग मियामदी नुपी नुपा खाक्तना काक्सिंग कैथेलदा थोरक्तुना हराउ नुगाइबा फोंदोखी थबल फावु चोंकी कांगपोकपी अमसुंग जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मियामनसु हराउनकी लेमौरिबा डिस्ट्रिक्ट मरी की मियामसु हराउनकी मणिपुरबु सिंगतम अनिमक थोक मानना चौखटननबगीदमक असुंबा खोंथांगनि लौनकी ओइसु ओइकी अदुबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरुक्ता लेरमखिबा मणिपुर लेगाक अदुना पाकथोंगलबा अफबा थबक असेगी मयोक्ता लेबाक असेगी ख्वाइदि वांगलबा वेलसंग ओरिबा सुप्रीम कोर्ट यौना वाकनरलिबा करिगिनो मतमदुगी लेगाकना फग्रबा थबकसी पांगथोकलंबदा अफबा थबक अमकिदमक हुरानबदी पापसेंदे हाबदुगी फिबमदा सही कानबा थबक खरा पांगथोखरबा हाबगी वंग सोंगथोरगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ताना वाकलगलिबा ओल तांकोन यूथ काउंसिल तांकोल मायर ngalaklokna
Haribana anauba district tarit semle habiki notification adu matamaduki Manipur langana Government of Manipur allocation rules lising ani mapangi rule 30 na piba provision singi matung inani haidona thokibani adu bahariba rules 13 state langata piriba ayapadi district singi manungda internal arrangement tawade ayaba firi adubo hektama paktakna anauba district sing sembagidi ayaba pidi haibasini maramasna anauba district tarit semkriba langaki thawang adu illegal oiba thawangni haibasini Masih kesumadakta elected MLA sing member sing oina oiba Manipur Legislative Assembly ki Hill Areas Committee ka tangai fadana tana tikna ba torom gadaba adusu torom de habi yaure aduka Manipur ki Hill Areas amsung Plain Revenue Area sing ki oina Constitution of India ki Article 371 C na piba tonganba provision sing su lairi haibasine Hariba wafam mayam si pukhaladuna anova district taret sembagi meyokta hanana High Court of Manipur da su challenge tawrakiba lairabane Wakasing adu High Court na lokalaga well satraba matung da pikiba kumjali singani taraga mapangi judgment amasung order da Manipur lengan anova district taret sembagi matang da sabchaba amasung matik chaba por leijai habagi wafam phangdokhrabani adu haujik lagliba wafam na district taret sembagi thabagadu illegal ni amasung High Court ki well atu da aswaiba aran basing jawkhre haibani maram sing asidagi Supreme Court of India da special petition SLP ama file tawrakibani apex court na SLP asi tha asigi humda justice anigi bench na lokaduna khana bahukre respondent number 1 wariba Government of Manipur yauna noticing issue dawre party punambaki return submission amasong rejoinder na singba pikhalakna ba khangankhre makhatabu well February kul lising ani kulhumdoi da chathana ba sulebkhre haujik district tari ki Maraiba Supreme Court da leire aduba afaba tawbada seikanba yaukhrabra haibani makhatarakwa atopa pauda Lupal la kuntra rongi oigadaba migi sampare illegal oiba mongda atopa state da lalwana pagidama puramba lupal la kuntra rongi oigadaba yamlaba migi samsing asi border security force ki team amana Meghalaya ki southwest khasi el district dagi phagat pangam grahare BSF ki wangang loi amna phongdora khibagi mathuki nangasi BSF ki team amana sathakiba akhanaba drive amada ngamkhai ki saruk talaiba Jamodar village dagi yamlaba samsing adu phagat pangam khibani BSF na fagat krapa samsing atugi apanba arumbana kilogram sahum miyobagi sam lalon bagi thapagasi marwaina Bangladesh ta sathari Bangladesh dagi samsing asi China amasung Taiwan da amak thadokhi gadabani ahanbada sam lalon bagi transit point asi Myanmar da oirambani samsing asi week sabada marwaina sinabani international ki oina sam asi yamna demand lai haire gunmen sing na train station da attack tawduna passenger kya kidnap tawkhre Nigeria ki khathangba state idoda masakhangdaba gunmen sing na train station amada attack tawduna passenger kya kidnap tawkhraba matungda khulai paiba sing atubo khongkol libagi asoba operation ama hokre ana police na nangwai sin amita phangdokre idoda police spokesman CD Nawab Zona telephone ki khuthangda agency da phangdokhibada thangjanam ki numitangda egoven train station da khulai paidona thamjillaga kidnap tawkiba passenger sing ki masing hauju phabagi wenati police na sab chana le pangamdre Passenger sing na jumthang river Delta State ki city wari ta satna ba ngai tun leiringeta masakhang da bakan man sing adu terminate sangchalaki amadi makoina nongthak ta nongmai ka pahauki Nawab Zorgi warol paladuna agency na makhata na hairi madudi passenger kharadi asoka pannangki tawigba sumakoi criminal sing adu pokhide gunmen sing adu mafam adu dagi yamna thuna chenki ana sumhana phangdoki police spokesman asiki matugina kidnap tawkiba passenger sing adu bo kan bagaloina na gunmen sing adu ba fana na bagi damakta police na makoi thiba amadi khongol di bagi asobo operation ama sathaba hokre nopa sing na tawdang lautabadagi oirakpane Bihar mi masing engalakpagi sang control tawba ngamdrifa se state asida leiriba nopa sin lakfam thawba tawdang lawraktaba made nopi chin da leklaisu ningtina khangba haiba watpadagini ana Bihar ke minister Nitish Kumar na phangdokre amoromta of voice and leiriba BJP na Nitish Kumar ge wafam atuba condemn tawkre Baisala da hujik chaliba sama dan zatra khongchet kamari dina se minister na awafa mase phongdoki bani mangna makhata na phongdoki bada state asida leiriba nopis na laik tambaki sang nem badam banam poraka population ki matangda makoi da knowledge amada deite nopis na wakal mafung phadra basu nofas na hiram masigi matangda makoi gi lafom tokpa thawdang adu laurabadi state asida mi masing ka hena hengalak padaki thingbangam gani haire Afghanda mai tamliba nopi masa sing amadi Work for Aid Agency sing matak tamliva ating betul lautok na ba UN na Taliban da khagan gre United Nations gi top diplomat Pozel Marks na Taliban lekha na appoint towa lebha ka sege Education Minister Muhammad Ladin da Afghanistan ki konung Kabul da
ngarang tang numita unaduna atho matamda laibaka sigi mai tamliba nupi masa sing amadi ad agency da thabak toriba nupi sing matak tak thamliba athingba sing lakhok na ba kangan gre Afghan laibaka si hojik anov crisis ki tangkak amada leptana sangse lagli laibaka si bo laingak lipa Taliban group na lamda masigi mairoi nupi masa kaya amadi ad agency da thabak tawjeribi nupi sing matak ta athingba kya thamjinba asina laibaka sida sauna amang bo helagani ana potjel pongdogre Myanmar gi gold mine akoibagi pipam amadi miyoibagi punsi da chauna amanga ta thogalle sahi yangai suraba 18 san farmer sai wina phongdorpada nongju tha matam da bha kaidong da tumba yade nongi makhola du tab da eastern san state village da leiba mahaki yum amadi farmland sing azoba ising na chen ta na pogi badu ningsing bada akibana thali abawa phongdorakli long community asi Tasi Lake Township ki manung chanba long kham singi maning site leibani hariba mafam asi kumsing desingani kun kamathoi da Myanmar lamina ku hek tawkhibadagi mafam asida sana thiba kangpuna leptana tawkha iduna lakle mafam sta gold mining company darsan kyana mafam asida kumsing lesingani tari tagi hauna sana thiba kitabak sataduna lakrabani madana maram oidana mafam asida leiriba khunja miyam ising isau thorakpa matamda kyarakan awaban nangduna lakre Region asida makoina tawkharamba laibak sing atudagi sian tharakwa husinba laikhum laidang sing amadi fataba anaibe isingna maram oidana region asida laiba miyamda atuki matik awaba tahalagli Russia na control tawkraba Donetsk region da Ukraine na sel caption na power plant ani amaga tha thon gre Russia na hana occupy tawtuna leirava Ukraine ge region Donetsk ta thangchanamit ke hingda Ukraine gi maikadagi sel kya kapsilaktuna mafam adu da laiba thermal power plant ani mapung fana mahan ta han gre ana Moscow Langan install tawtuna thamliba Donetsk leiba official na ngasi phongdogre Moscow gi Donetsk leiba official na makoi gi telegram monitor incident da thadorakpa warol amata hai anbon Ukraine gi maikadagi Jures masung Novye Savit kabrakkiwa sel atuna power plant marakta leiba makoi gi lanmesing aso apan nangan ki adomanamak attack asigi matangda Ukraine gi maikadagi makoina Russia gi matakte attack chathai abagi wafam hauju phapagi on phongdorakpa leitri an Moscow gi official sing maikadagi phongdorakre Nakala maromdana Russia ki maikadagi thamkiba sesbhar ki tawrang adu loisin ki baga loinana Ukraine ki mathakta akan bamongda landana bamiyang thamgre Russia ki maikadagi ahing suppa lefalitana eastern Ukraine ki region da bombing sadharakiwa thawdok adu da yamrabada Ukraine ki miyoi ama sianigre an Ukraine ki local official ki maikadagi ngasi phongdorakre Moscow masana matomta lakthok saba Christmas sesbhar adu loisin ki baga loinana hojik akan bamongda anoba lalong sing sathaduna jumlonda balebak wariba Ukraine ki mathakta landaraga maifakpagi panthong adu yawnana baleptana sangsilakpa haurakre an official ki maikadagi phongdokre Russia ki president Vladimir Putin na hokiba irai numita Russia amasung Ukraine ki Orthodox Christmas ki yenglaga lebaka sigi ngamkhai faringda pung kunthra ga daru ki oiba sisba lautokibani thawng adu thangchu numita makoi masana thugaijaraga Ukraine ki mathakta rocket kya kapsalaki badagi sisbar ki warol adu Ukraine reject tawkibani Russia na thangchu numit ki ahingda kapsalaki ba sel kya aduna maram oraga khargip ki awanok thamba region da leiva sahi yangai suraba miyo ama harkibani ana region asegi governor na mahaki telegram gi messaging f ta thagalakre bawasi Moscow da ahingi matamda yoroki hari Ukraine da leiva Orthodox Christian sing mahusada gi Christmas ki tharumasi January tarik ta bangtok tuna lakpani adomanamak sahi asigi wanadi Ukraine gi Orthodox sing da mamang sahi gi December kon mangada Christmas ki kumai afung phana pangthoki bani madugi matung da leibak asigi miyam na thang sunamit ki sudeni numitta yamlapam yam na church amadi Cathedral sing chatuna laison tawbagi thoram jing pangthok nakiba numine thawdok asigi matung da Kremlin gi maikadagi phongdorakpada Moscow na special military operation ama athoba matamda Ukraine gi matakta sathaba horaklagani ana phongdokre masigi bakum aina kip amadi Western allies singna Russia ki lalong asi Ukraine bo aina yada bamongda namfu da lokchina ba khongthangni ana maral sirakre Russia na sathana sem saribe special operation asigi thabak tharum sing mafung phana se tawbo loire athobo matam da thabak paikat na sem sadon leiri ana Russia state na jalaiba tas agency ki pau amna phongdorakle hausi su Pakistani sarkar ka sesbar gi yanaba purakna ba sem sari Pakistani Taliban Pakistani forces na lakulakba action mayoknawi yana leiriba Afghanistan da base dawwa Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP natragna Pakistani Taliban Pakistani sarkar ga hujiksu sesbar gi yanaba ama purakna ba sem sari ana phongdokre
Mamang say ki November thada Rubas na June thada yanaki basis bear tok na Pakistani forces ki mayukta attack tawba hauna na masage lalaubasin da order tawki masina maram oidna group asina sarkar pairi ba Prime Minister Shehbaz Sharif ki PMLN amasong Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari ki Pakistan People's Party PPP ki top leader sing target tawani hana mamang da kihan ge nakala maromda laman khumba ki attack da Ukrainian lanmi satru ki matak da hat khre Russia ikui dana Ukrainian forces na Russian military break amata misal attack tawduna Russian lanmi marfuga mapan ar ke bagi thawdok atuki laman khumba oina Russia na Kramatorsk da building ani thuwai khre haire attack atu da Ukraine ki lanmi satru ki matak da hat khre ana Russian defense minister claim daw khre makifwa da Russian lanmi marfuga mapan har ki atuki laman khumba oina Russian army na Nongpok lom da leiba Ukraine ki city Kramatorsk da khotha ki break oina sinaba building ani thugaiwa atu da Ukrainian servicemen satru ki matak da har ki ana Russian defense minister na thadura ki ba overall amada hai ki Nongpok Donetsk lamdam da leiba Kramatorsk da AFP ki journalist na ahing nongyai taram dai da pokhai bi ki makol yamra da mari ti ta ki ana phangdo ki Russian defense ministry na adegadu chapchana karamba mafam da tawki bano habdu phangdo ki de adu Russian intelligence da hoki bapung kun mari asda Ukrainian armed forces ki madam kharagi oina saithoko point sing di khangdo pagam ki ana ministry na hai ki Russia na claim tawki ba matung ina building ani adu da Ukraine ki lanmi lesinga masahung ki matak da laiki hari Donetsk regional administration ki magok Pavlo Kirilenko na phangdo ki ba matung ina Russia na Kramatorsk da rocket tarit kapsin ki hari maduda mahitampham ama industrial facility ama amasong garage cooperative ama kai ki adwa mi si bana tagna sokpadi yaukide ana mahakna haike aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel asina domda kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to suka wi ko namak po amakhanna thaga jari